Agudong ka man sinay. Apay pagudungan na udong kulay di kalman. Hingka gumatang iti pagalad. Aladak ti aglawlaw ti balay. Tapno san basta sumbrek dagiti balang nga asaw kas kada manok. Bulos akal deng kas kada babaw. Awan mati bulos akal ding kan baboy asumsumrek dito'y solarta idong lakay. Adda, di mo lang nakita. Nakita mla jay na aladan abalay da duro tulad manan. Nagtalna ka mamait. Nusyak ti tinulad na. Ha? Nabayagin na planok nga aladan to'y solar ti balay ta. Ngamdya nga rod na sangsangaw. Naistoryak ngaming kaniduro idi ti planok. Inununaan na ki din ti lukaw. Anya? Agtutulad day di aduraw. Awang ka respeto na. Respeto manan nga? Respeto ko mamata. Siyak, ti mo na nakapanunot itikas jay. Tinulad na kiting. Inununaan nak pa yan. Awang ka babay na. Bastos. Respeto ko mamata. Apay nga yakasta duraw. Kumkumpitensya na matain. Agtutulad ka. Inununaan nak pa yan. Ha! Ano ti kinumpitensya kan ka pare idong? Agindi ka pa ilang may. Planok nga aladan ti solar ti balay may. Inununaan nak matain. May, kaaladam lata pare idong. Awan mo ti mangiparparit kay. Kan may saan mo't anegosyo tinaramid daw? Tapnoy baga makumkumpitensyahan ka pare idong. Kumpitensya tinaramid mo. Tainununaan na nga raud. Ay kataladam lata mo't ati balay mo paray. Awan mo't ti mangiparparit kunak manan. Wen, amangan no ibaga dagiti tao, asyak ti agtutulad. Ha! Sakti mo na nakapanunot ti kasta, inununaan na. Ayawanin na. Ibagan to dagiti tao na tultuladan ka. Na, suratam di alad mo. Isurat mo ijay, asyak ti akin idea iti inaramit mo. Anya! Ne, anya ti patpatak dariyo iti sango ti balayo, Mari Daisy. Ay, istorman, Mare. Ay, agistor kayo gayam. Wen, Mare, padasan man mo tagistor. Makaburing mo tawa nararamidin na. Iwan amare. Mayat nga ruda. Tapno ada si paggatangan. Wana, si kanto ti kang runa na customer ko, tas si kati asidag diti balay, Mare. Awatam da ito isinay. Ne, nagsweldo kan edong? Nagsapan? Kan, apay ang nagaduda ito eh? Saan ko asweldo da ita? Inutang ko iti bus medyo kumpanya. Anya? Apay nga imutang ka katadapay matkanan tayo? Hingga gumatang iti lako ta. Lako ta nga? Nag-store ta mo ta. Anya? Store? Pag-store nga ikatawan mat store dito eh? Kaya salas Lokatan tatay tawa ije salas. Bitinam tumutan itila ko ije tawa. Ken adamod dagiti nakaduli nagarapon. Ijaya enti pangikam kadagiti kindi agatangam. Anya? Nakita man nga mina, tayo may patpatakder nga istor na Mari Daisy. Kat isuman ang tituladam. Tuladam mga bagbagam mo. Siyate mo na nakapanunot nga gistor. Di ta mabalinti basta agistor latan. Masapul nga agpermit ta. Huwag ka day, mga latan to Hala, nagrubot kan. Taing kag-purchase itila ko. Unaan ta ida nga agistor. Tapno di da ibaga, ada tati agtutulad. Lukas ta! Tinulad na kamot ni Idong, di say? Wen, nagistor nga rod matan. Ijay salas dati nangikan na kadagitila ko na. Anya? Binitinan na ititintinapay kas kada siyam-siyam po itayan titawa da. Ay naagkakanatan tinaibitin iji tawa da. Unay kat ngagpaiso da dya taon. Ay naimbag ta di nakainapa. Saan mo kiday? Ano siya? Sinitanak, hindi naladak ti sular ti balay mi. Apay ka nung ngay nun unaak. Kat nabayag ka nun na plano na tikas jay. Ay, agtutuladak ka na. Ay, na yun. Tikas di nga ugali ti tao. Nga rod. Kung namlan saan tayo nga kakaro ba? Saan nga minapaatiw dahi dyan nga idong? Ay, iso ti agdadatang agtutulad. Pagbalinin nakit din na datayo. Nga rod Ang awawatan tayo latan. Takasta siguro talaga ti ugali na.
Narigat at tutupan tikas kan kuana. Lumabas ang pay. Nanatinang. Nay, sika magayam, barok. Dumagas ka pa yatag merienda ka. Ha? Madama ti merienda dito'y papag. Kwa. Sanain. Anya saanan? Ay na, mabayin ka pa'y laang mo't. Umay kakidain. Nagluto tay babaunan may iti pansait. Umay kataraman na mo't. Naimas. Asino ti birthday na na? Awan. Makapangpanganak ngamin iti pansait. Isa, nagpaluto ak man iti babaunan. Ay, mabitla nga. Ay, indang! Mangala ka man iti tinidor kan malakang. Tanay, adani daw. Kasta, ada babaunan niya na na? Gawin man, jay anak ko ya bro, timang tangtangdan. Tanay, marigatan ako nga gunay-gunay dito'y balay. Aya? No, da kami lakan nila ka ay naasaan mi nakabaalan ti manangdan iti katulong. Kuna taday ja bro, anak may. Dagitila aday ja bro ti kabala na tagkatulong aya. Kabailak mo't ano kayat ka, nana? Sinay, adamam ngagbalin na katulong. Apay ti katulong? Asino ti agsapsapol? Siya ka. Anya? Apay nga katulong ta? Katadakmat nga trabaho dito'y balay. Isumul lang nga iso, tilutom. Anya? Kung naglaba ka, pasaray at dasa na may kataman siya na. Kung nagladaw ka nga, griringo da duma. Iso ang mga lata iti babaunan. Tadon nagiti maliwayam at trabaho dito'y balay. Kain, tapno saan ka marigatan? Anyat itang dantangay? Katiswildo ka. Ay na. Danda ni Santo pa yan nga umdas ti sweldo magastusan tayo. Taumad ado ti paggastusan. Mangala ka pala iti katulong. Basta mga lata, period. Nakita na kanu ngamin tay babaunan da nanatinang. Iso nga imapal. Isumat lagayam Masurunak mo ti asawak, Daisy. Nagkumik nga ron nila kay mo. Nanyat makita na tuladan na. Saan na paatiw si ka? Wan nga rod. Mangibaba inday dyan nga asawak. Sapay nutob ngarag, agungat, umapa. Kat asino nga'y talaan niya babaunan niyo? Diyan mo makabirpirok no siya. Bayam nga iso ti agsapol ti babaunan. Pakikita yung man, adamu yung ababaunan. Nanatinang. Asino tagsapsapol iti babaunan, barok? Siya ka Kinapudno na, nabayagan nga agsapsapulak iti babaunan. Iti paisan kay anakaala iti babaunan niya ako tagsapsapulak kon. Imo na kaila nakasapol. Namangan ngamin no ibaga matultuladan ka na Ay, sana po no daytan. Nabayagan na planok dayta. Ay, awamot kititi bagbaga kakasta barok. Anya nga iti amok na. Iso adam mo yung ababaw na pakibaon nyo man la iti palayamin. Sige barok. Aday ta. Naisalapay kung tagitili na baak. Urayak manan amawagaan tako pinagtumanan. Ang damat, bakit ato malangkyaw di tabatog ti balay? Mabalin ti agda, mag-ading. Ay, anya day jay nana? Dito'y ka di abalay tay aksap-sapul iti babaunan. Idong kanu tinagan na. Dito'y ka di ti balay ti agnagan iti idong, adeng. Wan nana. Asawak ni Edong nana. Anya ka bitin? Adingak na ading king ka. Ngam nana ka mo anana kanya. Agrup-rupak ayamit abakit. Katsaan mo't. Isu amabalin ka day. Manang kunam kanyak. Agsap-sapulak ngamin iti pagtrabaho ak akas babaunan. Nagdamagak di tadaya. Kat kunatay bakit nga agnagan iti tinang. Atay agnagan kano iti idong. Ti agsap-sapul iti babaunan. Awan mat nila kay ko, nana. Ay, manang. Di pa'y simang pat manipod iti trabaho na. Ay, kat uraya kun Pastor kenak di tabalayaw. Tanabanugak anak na. Nasakit ti saka. Ken nabisinak. Anyat makan di tabalayaw. Ay,
Adamot tinapay dita, nana. Ala, umay kayo, tagmerienda kayo. Kasta ada soft drinks. Jak kayat ti Diyos soft drinks ti kayat ko. Adda, nana. Ay, grabe mo tayo ito, bakit? Kunamlan asino nga agsasaw. Andan samat, krak ti ulon. Sikat ti agnagan iti idong. Ay, una na. Siya tagsapsapol iti babaunan. Ay na, jak laing pagarup agwapo kagayam. Saan kayong agbagay iti asawam? Pastos mo tayo ito yung agsasaw. Joke. Kahit kasanaw, mangrugi akaw nga agkatulong ditaw eh. Ay, una na. Edong, Oh. Okay, kadikin ka ti sweldo, nana. Ay wang, sa anak mo't nga agsapol iti dakkel aswildo kay. Basta sa andak unay aparigatan iti trabaho Kun kagurak ti baon nga amaw. Jak kaya ti mamanmandaran. Nakaluto akaw, ingka maagaon si Kasinay. ha? Saan aga po ta babaununak dito'y balayaw, ket trabaho ka aminan. Di kay agpakalaeng amang ibaon-baon kanyak, taagungitak. Nana. Ay manang kunam, nana kalaan nana, baby face akmat. Manang kunam wenno, syunay, latan, no isaw. Ay, por Diyos mo tayo ito, bakit? Grabe, di kinaagraraman na. Nakatorturay pa eh. Di nakita-kitaan iti pasikeg si Kasinay. Amok ti pampanunutang. Ay, kwa. Siguro, apalam ti kinapintas ko niya. Iso apasikig ti kitam kanya. Ha? Alaing kaagaon, kalpasyan na, si kantumot tayo ti aginaw, tasyak ti naglutaw, nawatam. Wan nana. Ay, manang. Ken naglaba kan taon, tanalpasa ko na naglaba. Naglaba ka ba't gaya man? Awan nga rudan ati labaak. Labaam dagiti kawasyo tabadok la jedli na baak. Ha? Apay si kalat ada babaunan na ya, nanatinang. No kasta. Inalam mo lang, jay bakit nag-apply kan ka? Una na. May kumayata. Sana na marigatan ni baka mo nga agtagibalay. Una, hindi pa ila mangalak iti babaunan. O mga may masapulak. So, naudi akaw. Ang kinapuno na imun una ak nakapanunot iti dayta ngem da kayaw nana. Isu nga ita kasla sakit din tagtutulad tanaudi ak. Awam mo ibagbagami akasta, barok? Adda, di ulang may balikas. Ngem adda di ta panunot jaw. Marikriknak na. Ay, nagbidot kay ti dayta nga atap mo, barok. Na. Palso dayta nga ibagbagam. Awan kinapudno na. Anyamat day dyan ababaunan, Edong. Nagturay. Kasla saan mat ababaunan dito'y balay. Kasla mat iso ti boss dito'y. Anong sa mo na pakisamaan? Tinapatag, makuna nga dan katulong ta. Dayta nga minti jak kayat kan ka. Tanaapal ka unay. Agtutulad ka. Agtal na ka man sini. Sa anak nga agtutulad. Isuda tinang tulad kanya. Ayan tayo sweldo. Kuha na. Mabalin ka din ngayon to no may alawas ti sweldo. Tani, nadili ti sweldo may. Ay sana mabalay. Itati kaaldawan ti sweldo. Nudidak sweldoan, idarong kayaw. Anya! Ala, ingka agdiskitar iti pagbayad mo, Edong. Makaamo ka nga agdiskitar. Di nakiramra man dita. Ay nabaraak, maulawak. Ha? Ni, agurigor kayon samat din, nana. Uwan nga raw. Sumrupay ti angkit ko. Madlaw nga adda ti plimas ko. Masapol ama ipadoktorak. Kasano nga taday ito yan? Sa kayawan kwartami ka ni Edong. Ipadoktor dak. Paagasan dak. Tababaunan dak. Da kayo ti amaw. Iso paagasan dak. Tanudi dak paagasan. Mabalin kayo nga idaraw. Ay, sige nana. Orayan ta ni Edong. Taiso ti mangipankan kay di ospital. Pagawid ako ni Nana Shunay. Apay pagawidam kat masakit.
Ay, nagadumot ti sakit na. Kun nagadun ti utang ko. Siyak ti maipasubo amang papaagas kun kwa na. Naku na apagawidan rak. Anya? Agnaudak dito yan, iti agnanayaw. Katulong dak na raw, ti paagasan dak. Jesus. Makitam, di na kaya ti agawin. Just kay problema day tuyay. Awan balay ko apagawidak. Iso adituya ko, naging gamatayak. Ha? Nagsakitin ti robagek. Yalaan dak man iti danaw. Maulawak abumangaw. Danaw! Hala, anusam nga si kasun ni Nana Shoni. Tas ikamat tinangalakan kwa na dito'y balay. Ay, tulungan nak mo tabagay. Apaya siya kamin nga ay. Aganos ka awiram day tabakat. Tagraraman ka ngamin nga katulong. Unay hindi na biyag. Awan tinaaramidan da sawak no di tinangasikaso ken ni Nana Shoni. Ngam gaputama siya na kenkwana tinulungak metlaan. Aging ga nagimbag tibakat. Katapama na nagimbag kinasarita miya na imbag katimbagaming awan ti pasweldo may kenkwana. Kat naawatan na metdayta. Iso nagawidan. Aging kay tanda pa'y ugali ti asawa ka na apal ngam sana na kasi ti sigod. Takanayon ko apalagipan. Alakastan ti pagayam mo, Zenik. Please like, share, and subscribe. Thank you.